Ole clear tu te in Javain atharin chibai kan buk le veka cheu. Hei tun truma chuan Italian lem chanthiam le model ni bok Monica Bellucci chanchin toifel de flikin kanan ngai thla anga chumi pa chuan a hlim thlathen khatte kanan clear ho don ani clear tu te channel subscribe lo konom chumi subscribe sakram ram turim kanan ngen cheu ani tichuan hei Monica hi country dan tur chuan Isua film The Passion of the Christ Mary Magdalene le machangkhani tin Josefa film munom taka Faro anupui lema thiam taka changkhani bukani ama hi lem chan thiam ani biai pia lama hian model ani kan ti to kha tin ameli threm meya ameli mu anuam ani tichona chanchin ziak tu hi kanuna pa te dikha chong thu ani ani chunga hian atharin lom thu kan han soi vele ani Monica hi a film channa ka en tamlo na chungin kumsang ni pali Mel Gibson a film siam Isua film The Passion of the Christ Mary Magdalene lema achang kamu khan ka star tran ani The Passion of the Christ film hi Aramaic Hebrew le Latin tronga chan ani dona wangin Monica hian rang takin Aramaic le Latin trong azir ngal ani kumsang kaziko somkwa panga Morocco rama film chan Bible Josefa film apo khan Faro anupui lema achang ani kha film rang achanga Forbes magazine poim kumsang ni somporiat khan 100 most Italian successful women Asia zinga atel ani film achan ma hian modeling lam atima sapota tual chunga model pa ngain bul atana kumsom pathum milek ani lai atangin modeling lama introduce ani thalatu te ma a insonal zak thin le ani Italy rama fashion house lartak elite model management campaign na modelatan an manga anvorlar hle maya high school akalaya modeling lama ahak tur thomno hi apa thianten antum sak fo thin ani Italian fima a inlan masaber chu kumsang ka zakwa somkwa pakhata vita koi fikli kha ani kumsang ka zakwa somruk pali September ni somthum khan Monica hi Italia alo pianga aming pum chu Monica Ana Maria Bellucci ani apa hi Pasquale Bellucci ni in trucking company neitu ani anu ero chu rong noi thin ani thungani Monica hi tete atanga Catholic ko hran zirtir na dong thin ani ril ruchak le fing tak sap hovin intelligent child antiang chi hi ani nge ani cinema fima Vittorio De Sica Fellini ate Roberto Rossellini ate film chan ina chutatang chuan lem chan lam alu chil nu ma ason pha hle ani anute chelem lova fit nga le inchis kwala ya sang ani kumsang ka zakwa somkwa baso anen anin naya kumsang ka zakwa somkwa pali khan anin thren ani kumsang ka zakwa somkwa pakwa French actor Vincent anen in neile in ani nen hian kumsang ni som pathum khan anin thren le ani tisong kumsang ni somni pani atangin timbar dona akople kumsang ni somni panga khan barton anen hian anin thla tichon Monica hian fa pani anayani Monica hian apasal pani na Vincent zar azava Cartier le Dior company in brand ambassador atan an mangthin ani afanu kumsang ni pali apiang devai po hi analina toy ro khop maya devai po hi anu ang bokin multinational corporation sangin brand ambassador atan an mangthin nge ani Monica hi zirnalama adwai vak big lova Latin le Greek tongin philosophy le literature azir bing thina University of Perugia law te azir boka dan remini atumril ran chin ani Milan khopuya Europe fashion modeling manager Piazzi anen anthok duna van neina na satak khumin magazine sanga cover galatan
atha an lana sa thin hle ani kumsang ka zakua somriat pakua alo her chu ameu chuam new year ka chengin millionaire ani der to ani Monica hian actress ni hi atum ngai lova ma se magazine covera athalak chu Italian film director Vinzina an alo muin film director tho Dino Risi a nena asoi moya film chang turin asoma film lama a intat lutta ani kum sang kha zakua somkua panga khan film career lama beiseina sang takanaya mason tumin friends lam apana a in beng belzuita ani Monica hi khovela meiche mel thale in cheithiam berpola soini fo thina tuna kum somruk te achuang to na hian apian phunga moin ala duom hle ani ole khati chin kha ani dewa atop kharnan claim han belle ta ila tha ome a film chantei atlang puin Monica hi a mu nom viau zel ani tila kan soisual tampui om love tesuan ama riat chian le zualnan a film chan then khatte claim azong alar zual deuh tak tak kan han tar lang le lok don ani ama sabera chuan atir lama kan soitak angkhan The Passion of the Christ hini a hi sang ni palikumati chuani a Isua film tila adik deuh bermaya Isua film siam zinga chuan he film mi alar berpol ani ome e film a hian Jim Caviezel nen an changa film en man hla takani a he film hian khovel huwa pin thlir tu anga em ani adot le chan Joseph ai hi Bible a Josefa film ti in ol sam devin soitaila atro ome kumsang hasukwa somkwa panga dei to an chan khani a he film a hian ai guptalal faro no puilema achanga he hi tun thlengin Christian film siam en hlo pol tak ani a en tu thlir tu anga em ani pathumna chuan The Matrix Revolutions hini a hei sang ni pathum ati chuan hi in action science fiction film ani a hei hit tarlan phallo chi ni lo ni a hun lai na lar em maya Keanu Reeves nen he film a hian anin lana thlir tu anga em ani he film hiam tina mu nom em bok ani enaman hla viaw ani adot le chuan Asterix and Obelix Mission Cleopatra hini a hei sang ni pani kum khan tisuaka comedy adventure film ani a hetayen Cleopatra lema achanga he film hi mu nom vet tak ani ringon maya hi en man hla tak en nuam tak ani ole a film dang tam tak pok kha a oma soidon chuan soisen ani om lo mange khir aman hla viau zela soita angkhan a film hi abera chuan mi tena kan hriat la da chuan Passion of the Christ sa Mary Magdalene lema an changkha khovelina a hriat na tepo ani atin Josefa film chante tin The Matrix te a film hi soidon chan soitura tam mai khatiang kha ani lemchan khovela hian hi ami khwalo ani tunai kum somru ka chuang to na a ama alanal angreng viau mai mel te ala tha a chuven lemchan khovel lama te po hiam ala chambang zel tura te po ngai tamei ta ila atha ome seitu tam tak omkara khati chin khanile ri ta phot maisela atha ome thlir tu te video te tluan thaka minan en sak thina wangin atharin lom thu kan han soi ani